Assalamu alaikum, hurmatlı eceler, karındaşlar, hafizalar. Birinciden bütkül alamda жоқ жерден жаратқан, ошол заттын буйругу менен таң атып күн баткан, чыныгы жаратуучу Аллах Таалага чексиз мактоолор болсун. Жана пайгамбарыбызга жүрөгүбүздүн эң эле төрөнөн чыккан салаваттар жана саламдар болсун. Мактоо жана салаваттан кийин Аллах Таала сиз менен биздин ушул вакытка чейин кылган кыраатыбызды, окуган намазыбызды, туткан орозобузду, берген садакабызды, дегеле ар бир кылган ибадатыбызды толугу менен кабыл кылган болсун. Жана пендечилик кылып, инсандык кылып, билип билбей кылган күнөөлөрүбүздү, чоң кылган жана кичине кылган күнөөлөрүбүздү, ачыктан ачык кылган, ошондой эле жашыруун кылган күнөөлөрдүн бардыгына түп тамыр менен кечирген болсун. Чындыгында Аллах Таала мээримдүүлөрдүн мээримдүүсү, Аллах Таала ырайымдуулардын ырайымдуусу, Аллах Таала кечиримдүүлөрдүн кечиримдүүсү. Аллах Таала эзелтеден бар, анын башталышы жок. Аллах Таала ар дайым болуучу, анын аягы жок. Аллах Таала тирүү, ал эч качан өлбөйт. Аллах Таала ар дайым туруучу, ал эч качан уктабайт. Аллах Таала ырыскы берүүчү, аны эч ким кайтара албайт. Аллах Таала мына ушундай улуу зат, Аллахтын улуктугу чексиз. Аллах Таала качан, кайсыл убакта, эмнени, кандай каалаган болсо, дал ошондой кыла алат. Ошондуктан Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде өз сөзүндө айтат: "Estağfirullah, innalloha ala kulli şeyin qadir." Albatta Alloh Taala bardык нерсеге кадыр дейт. Чынында да Аллах Таала бардык нерсеге кадыр. Аллах Таала кааласа жок жерден бар кылат. Аллах Таала кааласа бардан дагы бар кылат. Аллах Таала кааласа бүт бардыгын кайрадан жок кылат. Аллах Таала кааласа асмандан жамгыр жаадырат, кааласа кар жаадырат, кааласа мөндүр жаадырат, кааласа эч нерсе дагы жаадырбай кое берет. Ал ушундай улуу зат. Мына ушундай улуу болгон Аллах Таала ал-Жами, топтоочу деген сыфаты менен сиз биздерди ар бир жерден терип келип туруп, мадраса, сабак боло турган, дарс окула турган, китеп окулуп, Кур'ан, хадис жаттала турган жерге Аллах Таала сизди жакшы көрүп, тандап алып келип койду. Сиз акылдуулугуңуздан, сиз сулуулугуңуздан, сиз ата-энеңиздин бекем тургандан, динчил болгондон келип калган жоксуз. Сиз Аллах Тааланын тандоосу менен, Аллахтын каалоосу менен келип калдыңыз бул жерге. Аллах сизди жакшы көргөндүктөн алып келди. Ооба, атаңызды себеп кылды, апаңызды себеп кылды, досуңузду себеп кылды. Ооба, өзүңүздү деле кичине кызыгып жүрөгүңүзгө салып коюп, өзүңүздү деле эмне кылды, кызыгып берип коюп, Аллах Таала алып келип койду. Бирок билиң, сиз Алланын жакшы көргөн себебинен гана ушундай жерге келип отурасыз. Шүгүрчүлүк кылайлы. Анткени Аллах Таала канчалаган адамдарды түрмөгө топтоп койгон. Аялдардын түрмөсү жок деп ойлойсузбу? Кыздардын түрмөсү жок деп ойлойсузбу? Аллах Таала канчалаган адамдарды майыптар үйгө топтоп койгон. Аллах Таала сизден дагы сулуу, сизден дагы акылдуу, кызыл менен бүткөндөрдү Аллах Таала больницага топтоп койгон. Эми ушунчалык Аллах Таала медресеге топтоп койгондугуна бардыгы шүгүрчүлүк кылайт. Мадраса деген сөз бул негизи зданиянын аты эмес. Медресесинин көрөчү шарттары бар бекен, сулоясы кандай экен, мага жакты окуй берейин, туята мага жакпады. Ал медресе деген сөз бул зданиянын аты, слоянын аты эмес. Медресе деген сөз устаз менен шакирттин сабак кыла турган жердин аты. Ал арыктын бою болушу мүмкүн, ал талдын түбү болушу мүмкүн, ал там башы болушу мүмкүн, ал эң тал эле болушу мүмкүн, ал подвал болушу мүмкүн, ал машинанын ичи дагы болушу мүмкүн. Ошондон айтты, жашы өткөндөр аталарыңыздан сурасаңыздар, мурдагылар жашынып жүрүп арыктын боюнда, жашынып жүрүп талдын түбүндө эң талага барып, машинасын токтотуп коюп, оңдомуш болуп туруп сабак окушкандар ма тутулган.
Эми макул, ошондой болсо дагы Алла Таала сибиде ушундай доорго жаратып туруп, сылоуя бардык нерсеге алып келип койду, урматтуу турган. Буга дагы сөзсүз шүгүрчүлүк кылышыбыз керек. Неге? Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Ва ин шакартум ла азиданнакум." Эгер сен шүгүр кылсаң, сөзсүз көбөйтүп берем. Эгер шүгүр кылбасаң, анда менин азабым өтө каттуу. Местасы тар экен, ойной турган жери жок экен, мындай экен деп кемчилигин көрүп туруп кетип калдыңбы? Алла Таала сени мындан дагы тар жерге тыгып койгонго кудурети жетет. Мындан дагы начар жерге апарып койгонго кудурети жетет. Ошондуктан, урматтуу эжелер, карындаштар, бардыгы шүгүрчүлүк кылайлы. Эми шүгүрчүлүк кандай болот? Жакаңызды кармап эле Кудайга шүгүр, миң марта шүгүр. Муну менен болбойт. Миң калла шүгүр деп эле жакаңызды кармап алып шүгүр кылам да деп отурганга болбойт. Шүгүр кандай болот? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам шүгүрчүлүктү көрсөтүп берди. Пайгамбарыбыз намазга тургандыктан буттары шишип кетет эле. Пайгамбарыбыз намазга тургандыктан таң атып кетет эле. Пайгамбарыбызга боор оруп, Айша энебиз айтат эле: "Эй Алланын элчиси, Алла Таала сиздин мурдагы жана кийинки күнөөлөрүңүздү бүт баарын кечирген болсо, сиз эмне үчүн минтип өзүңүздү кыйнайсыз?" Деди эле пайгамбарыбыз не деди? "Мен ошого шүгүр кылуучу пенделерден болбоймбу" деди да. Алла Таала менин мурдагы жана кийинки күнөөм бүт баарын кечирген болсо, мен ошого шүгүр кылуучу пенделерден болбоймбу деди да. Эми урматтуу эжем, урматтуу карындашым, Алла Таала сизди ушунча адамдардын арасынан тандап алып келип коюп, медресеге алып келип койгон болсо, 24 саат бою караганыңыз Кур'ан, хадис болсо, 24 саат бою тартканыңыз зикир, фикир болсо, 24 саат бою окуганыңыз, жаткан жериңиз күнөөдөн таза жер болсо, анан сиз шүгүр кылбай көчөдөгү шүгүр кылыш керекпи? Сиз шүгүр кылбай анан ким шүгүр кылыш керек? Ошондуктан не кылайлы? Шүгүр кылайлы. Караң, Алла сизди жакшы көрүп анан алып келди да. Канчалаган адамдардын арасынан тандап алып келди. Эжеңиздин негизи шариатта жок, эжеңиздин жакын подружкаңыздын туулган күнү болбаса, туулган күнүгө чакырса, шариатта жок нерсе. Бирок ошого барганда кандай барасыз? Гүлдөрдүн эң жакшысын аласыз да. Эң жакшы подарканы алып барасыз да. Ошо гүлдөрдүн жакшы жерден кыркып апарып, мына свежий деп апарып бересиз да. Подружкаңыздын, жакын тууганыңыздын туулган күнү болбаса, саат көчөгө чыгып эле битте прести көтөрүп албайсың да. Чөптө баары бардык бирдей, чөптө деле пресс апарып ташап койбойсуң, манеке. Туулган күнүң менен депчи. Тандап апарып берип атасыз. Аллах Таала мына ошондой тандап сиздерди алып келди. Эми Аллах Таала Кур'анда пайгамбарыбызга эң биринчи өкүм бергенде не деп өкүм берген? Икра, оку деп өкүм берген да. Икра, окугун деп өкүм берген, урматтуу турган. Аллах хасонда сизди медресеге алып келди, машалла. Бул жердеги сиздеги эң биринчи сизге өкүм оку. Оку. Башым ооруп кетти. Оорубаган баштагы башпы? Баш болгондон кийин ооруш керек да. Башыңыз ооруса, ошол көп окусаңыз, анан кийин алдыга жыласыз. Адамдар таң калат, анан башы компьютер экен, тез эле жаттап койду. Анан башы компьютер экен деп таң калат. Мен касам ичип айтам керек болсочу, ушул убакка чейин бир дагы компьютер баш чыгарган жок. Касам ичип айтам да. Же барбы араңызда да компьютерден чыккан баштар барбы? Жок да андай. Канчалаган баш компьютер чыгарды да. Канчалаган баш компьютер түрү менен чыгып кетти да. Керек болсо сиздин башыңызга компьютер чыгарыш керек. Башы компьютерге салыштырганга болбойт сиздин башыңызды. Сиздин башыңыз андан дагы күчтүү. Сиздин башыңыз Куранды көтөргөн башта. Аллах Таала Куранда айтат го, биз Куранды тоолорго жүктөсөк, тоолор көтөрө албай калды дейт да. Компьютерди болуп калды, тоолор көтөрө албаганда Аллах Таала сизге берип атат. Эми караң, Аллах Таала Куранда не дейт? Фа'алам аннаху ла илаха илlallah. Билгин бир Алладан башка сыйынууга татыктуу зат жок. Ооба, Куранды окугандан кийин, урматтуу турган, өкүм келди, окугандан кийин билишиң керек, бир Алладан башка сыйынууга татыктуу зат жок. Ушундай зат сиз менен бизди алып келип туруп, өзүнүн китебин окуганга, пайгамбардын хадистерин окуганга, зикир тартканга мүмкүнчүлүк берип атат. Өтө сонун, мындан өткөн бактылык жок.
Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ал улама варасатул анбия. İlimdüler paygambarlardan muraskoru da. Paygambarlardan altın, kömüş, kavhar kalgan yok. Eğer muras kalgandı da bizge jetpeydi. Murdagılar ile teyip, toğuptan, tana birbirini sotlap, kamatıp, öldürüp, yok kılatıdı. Bardırsa ilim kaldı, kıyamatka çeyinki kim alam dese bardığına jetit. Bardığına jetit. Demek, bunu aytudan maksat, siz biri-birinizge kör albastı kılbanın. Mana ile jattay berevi, şunu ile okuy berevi, almanga jakpayt, şul ketpese men okuaymın, joğa hurmatı tuğan. Bardığına dedim. O şöyle jattay berse, siz ne kılınız? Andan dağı kövrök jattan. Al bir günde jattagan bolsa, siz 1 saatta jattap koyun. 1 saatta jattagan bolsa, yarım saatta jattap koyun. Yarım saatta jattap 15 minutta jattap koyun. Atandaşın, siz ağa kör albastı kılmanın. Bunu almaya жүрген bolsa, men okuaymın. Bu aldığa çıkıp gitti, lider olup gitti. Sen andan da güçlü bol, Allah'dan sura. Beken bolur mu? Tur, tahacetka tur. Oku, atandaş. Kör albastık mı ne bolboydu? İçtihadik mı bolboydu? Kör albastık asmanda şeytandan başlandı, yerde Kabil'den başlandı da. Hanmenen ilgilikке jetpeysiz. Пайғамбар айтты го, эгерде көр албастык уруксат болгондо, албетте эмне болот? Динде уруксат болмок. Мына ушул Куран жаттады, мен мындан дагы көрөп жатташым керек эле деп болсун да. Жок, мына кетип калсын, бул окубай калсын, ушул жаттай албай калсын деп эмес. Мен ушундан дагы көрөп окуйм, көрөп жаттайм деп. Эми алхамдулилlah араңызда да Куран жаттап бүтүп аткандар бар. Илим окуп бүтүп аткандар бар. Өтө сонун Алла берди. Emi karamız. Kança bergen sayın siz özünüzü ошончо tömön alınız. Kur'an jattap koydum men bir günde hatım kılıp otam. Maşallah Allah'ın bergeni. Şükür kılınız, özünüzü tömön alınız. Allah Teala dağın bergenge dayar. Kur'an'ın tafsiri menen kaçan, sababın nuzul, kaçan kimge ne sebepten düşkön, aladı dağı bergenge dayar. Men jattap koydum 3 yılda ele takrarı menen dep baş kötörө turgan bolsоңуз, boldu Allah Teala kalganı berbey koyup. Kur kılasiz, mahrum bolup kalasiz. Andan keyin qarаңыз. Allah Taala пайгамбарыбызга bir gana nerseni көбөйтүp сурагanga өкүм берген. Кайсы нерсе? Илимди гана. Kur'an'da Allah Teala ne dedi? Wa qur rabbi zidni ilman. Ey Rabbim maga ilim dagı koşup bergin deyip suragın degen da. Ha, çın-çınıga kelgende qarasanız, az mana men hafizmin. Dünyadagi bardığı menen kelip sabagalar. Kur'an muhaddismin, mufassirmin, fakihmin, kim kelse bardığı mana kelsin degenderdi ilimini toptasanız, bardığın ilimi toptap turup bir sahavaga ilimi jetpeydi. Bir sahavaga ilimi jetpeydi. Emi Abu Bakır'dan başlap en akırgı dünyada tutkan anasıga bardık sahavaların ilimini toptap gelseniz bir peygamberga ilimi jetpeydi. Alamda emi 124 minden aşın peygamber öttü. Oşol peygamberlerden bardığının ilimini toptap gelseniz, peygamberuzga ilimleri jetpeydi da. Emi oşol peygamberuzga Allah Teala Kur'an'da hüküm berip atat ko. Menden dağın ilim sura dep hüküm berip atat da. Ha boldu, jete turgan jerge jettin, men senden razımın degen jok da. Ne deyip dağın sura dep atat. Bundan başka bir da nersege Allah Teala hüküm bergen emes. Dağı ilim surada yok. Dağın baylık sura, ümmet sura, tınçlık sura, bereket sura, köbeytüp sura degen emes. Bir gana ilimge gana Allah Teala hüküm bergen. Demek bu ilimden çegi yok. Bu ilimden bütken yeri yok. Biz okup жүрген учурда Molda Gazi degen ustazımız var. Allah ömrüne bereket versin. Hazır men bilişimçe Mekke'de olsa gerek. Bir balası Mekke'de, bir balası Madine'de okup atat. Al jaktagılar Abul Haramayn dep koyot. Mekke Madine menen Mekke'nin Haramayn dep koyuyoruz var. Al yerdegiler alımlar düşüngöndükten bizim Molda Gazi ustazımızda Abul Haramayn. Eki haramdan atası dep koyot. Bir balası Mekke'de, bir balası Madine'de da. Oşol ustazımız bizge aytat. Biz okuy berip ilimden eşigine jetip açpay kele verip biz. Seler жазсыңар, окугулачы, барып açıp көргүлөчү, içinde ne var eken deyip da.
İçinde ne var ekan deydi. Elhamdülillah Allah Teala mümkünçülük verdi. Men okudum, 10 yıl okudum. Eşigi kayaktaken tapmaydı keleverdim de. Al ustaz aytıda eşigini taup açpay keleverip biz açıp içine kirgenizde ne var eken köretelek. Attın arman bizden ömür ötüp ketti deydi. O men 10 yıl okudum eşigini tapkan jokmun da o eşigi kayaktaken. Yemi siz okun Allah mümkünçülük şunca şartlarda tüzüp atar kenen yaşa barıp çında öyle eşigini açıp içine kirip görün ki ne var eken. Kirip görün ki. Albatta yemi munday boluş için albatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadiste ne der? Likulli şeyin afat ve lil ilmi afat. Bardık nesenin apatı var. İlimdin apatı toltura dedi da. Maşını alayın desen apatı bir döngülög jarılıp kalat, motoru tütüp kalat, karıp kalmaşpay kalat, apat da bu. Diykançılık kılsan su kelbey kalat, ıssık bolup ketip, kurgakçılık bolup ketip, kurt jeyt, apat da. İlimdiki yemi toltura apat. Hazır maşallah Kur'an jatta bütünüz, dağın ilim alayın deseniz juu çikedet. Turmuşqa çıkıp jakşı жерден keldi, munday bala tappaysın deydi. Ептеп жоо мен окуйм дагын көздү мончак жерде калбайт. Алла Таала берди дагын десең дагын бир жагдан апат келе берет да. Эжеңерге тийген атты тойго чакырып атат дейт. Тияк мындай болуп туруп шайка барып кел дейт. Аны балкем баардыгы барып кел дейт. Мына ушундай апаттардан сиз өзүңүздү сактасаңыз, устазга жеткирбей туруп өзүңүздү сактасаңыз, анда көздөгөн максатыңызга жетесиз. Her bir kelgen apatıyla ustaz gaytıyor ben. Ustaz yiyeceğim yerine tilge yaptır, şoğa varıp geleyim. Singlimle alıp kaçıp yaptır, buğa varıp geleyim. Anan anti ötat ayak varıp geleyim, münti ötat biyak varıp geleyim deyiverseniz, ilimge jetpey kılaz. Abu Hanife bizden mazhab, Hanafi mazhabındayız ya, Abu Hanife. Anın min degen şakirtler olgun. Özü menen teң taylaşıp, ustaz anday emes, mananday bolup degen iki şakirti. İmam Abu Yusuf, İmam Muhammed. İmam Abu Yusuf menen İmam Muhammed. Ya Allah. Karasanız Abu Hanife ustazı fatva mananday bolot dese okuçuya şakirte diyor. Yok ustaz emes, ustaz anday emes, mananday bolot deyip. Ustazı oylanıp durup ne deyip? 3 gün ölerden 3 gün kalganda şakirtenin sözüne kayıttı. Meniki to'g'ri emas ekan, men bergan fatvom mana Abu Yusuf bilan Imom Muhammadning aytgani to'g'ri ekan deb. Shogirdlari o'shol dengelga jetdi da. Yema Abu Yusuf rahmatullohi alayhi bu o'zi muhaddis, bu mufassir. O'zi chin-chin olib kelgan ne deydi? Mufassir, muhaddis. Fiqh masalasi turasidan javob men faqih emasmen degan odamda. Men mufassirim, mendan tafsir sura, mendan hadis sura degan odam. Oşol adamlar suray beretken baribir molda eken deytken, suraytken fiqhni dagı kishine qarab qo'yin deb kechidela qarab qo'ydi da fiqhnichi. Oşol kechine qarab qo'ygan ilmi bilan dünya yüzüne jarıtı verdi da. Özünü al faqihmin deb esepteydi, özünü mufassirmin deb esepteydi. Özünü muhaddismin deb esepteydi. Biroq jalpı alamda fiqh bilan jarıtı verdi de. Jetke an dengelge kantip jetti dese, al ömrünün bardığını ilimge arnap koydu. Uylendi, oşunday bolsa dagı barbayt medresede da. Bir gün Abu Yusuf'a soğukka var geldi. Pendeçilik bolup kaldı, soğukka var. Balаңыз dünyadan qaytish qilib ketdi dedi da. Balаңыз charchab kaldı dedi. Oşo soğukka var geldi de, qayradan qat yazdı. Urmatlı qoşunalar, menin balam charchab qaldır, oşonu akırı safarga uzatıp koyuңuzдар, suranıç, men baralbayın dedi de. Balasının canazasına baralbayı da. Adamlar taң kaldı ya, şunca okudun, balan düydenden ötürdap, akırgı safarga uzatıp toprak salıp koyuyorsun bu ya. Desi aytты, men oşol balamdı akırga safarga uzatıp toprak salıp koyğanı barış üçün ömür boyu ökünüp kalgım kelbeydi. Kanti ökünesinse, men barıp gelişe ustadın savakı ötüp ketip, bir savaktan kalsam men ömür boyu ökünüp kalarım. Uşul savakta bolbay kaldım ele.
ушул сабакта катышпай калганым эле деп өмүр бою өкүнгүм келбейт. Кудай буйрса бала менен ахиретте көрүшүп алабыз. Алладан үмүт кылам, Алла Таала бейишке киргизсе, ошол жактан көрүшүп кеңири бири-бирибизди сурашабыз. Ошого көңүл кое бергиле dedi да. İmam Ahmad ömrünün akırga çeyin ilim aldı. Adamlar tan kalıp suradı ya. Okuyla veresin be. Şunca okudun cetet da. Yani bir yağına amal kıl olmaysın bu. Dediler ayıttı. Mana uşul öz amal dedi da. Uşul okuatkanınız, uşul savak alatkanınız, savak beratkanınız öz amalda bulçu. Bunu ne tutam? Erten sizde şeytan azgırat. Uşunca okudun cetet. Şu yağı amal kılıp al. Sen kağız için okugan yoksun, sen diplom için okugansın, Allah için okudun. Diplom ne gerek var sana? Bar, ketever. Şu yağı amal kılıp al deyip de. Ana ustaz keçires bana şu yağı jetet, şu yağı amal kılıp alsam hem diyorlar. Okuatkanın, ilim alatkanın özü amalda. Size gel düşüne oturgan bolsanız. Şeytan bir onu düşündürgüsü gelmeydi. Şu yağı amal kılıp al, sen diplom için okugan yoksun. De onan Peygamber'in bayağı hadislerini sizge alıp gelip verdi. Kıyamet günde bir eşek okşap içek çoğağını aylanatkan adam barken, nege münti atasın dese, men adamları жақшылыққа çakırıp özüm algan ilimi amal kılbapпын депtir. Deyip dağım, oşonu zihningizge alıp gelip koyup koyup, tuğ yata dozokta öşenip kalgım kelbeydi. Men şuyak amal kıl olayın deysiz dağın, çala molda din buzar bolturup, çala iliminiz men kalıp ketersiniz. 2 yıl, 3 yıl жүрgönden keyin diplom kerekken bilesiz dağın, ana murdunuz kuyulu, ona ustazga kelesiz. Ustaz 2 yıl okudum da bir sertifikat verip koyuveresiz bi, o yakta savap vereyim desem sertifikat yok verdirmeydiken depçi. Oşonduktan, hurmatlı karındaşım yiyeceğim, maşallah Kur'an jatta büttünüz, dağın hareket kılınız. Bunu menen toktolun, bunu menen çektirin. Aldığa periyod, aldığa hareket kılınız. Biz okup жүрüp, men okup жүрüp anan 6-1 tuğamın men, 5 öz, 1 uçurda medresede okup kaldık. 4 öz, birisi okup bargandan keyin kalganımızı jөнөтүп 4 öz, 1 uçurda medresede okup kaldık. Anan kanikulga barıp, ata-enem Zardalı degen жерimiz var da bizde. Oşol жерге barsam ata-enem özü örüktörдү kagıp, kıynalıp atkan uçur eken. Anan barıp kızmat kılayın dep barsam, al жерде Molda Sağlı degen ustazımız var. Alım kişi, Allah ömrüne berek versin. Oşol karap durup közüne jaş alıp ыйлады da. Közüne jaş alıp kanday soğanın bardыңар medrese okutasыңар de onan ata-enem kıynalıp durat demi kızmat gerek, örüp teriş gerek, örüp kagış gerek, su koyuş gerek, başka kılış gerek. Ata-eneme oşol aytıp berip oturdu. Tacikistanda palançı degen adam ötkөн deydi. Ata-enem ukkan eken, biz ukpay kaldık, jaş bolup. Ata-enem ukkan eken. Oşonun жалгыз balası bolgan eken. Oşol balasını ömür boyga medresege örüp koyuptur da. Kampirçal qarıp kalgan, su taşıy albay, çelekten köter albay kalgan. Eko çelekti köter barıp, kampirçal ertişip, jarım-jarımdan su ap gelip, toltura uşent etken da. Körgön adamlar, körgön koşunlar jardan berip, balada insan eken de tajapçı. Ahiretire balanı çakırbaysın be. Balanı da ap gel, üylebeysin be. Kelin al, kelin iştet, kolun uzarat. Şunca okudu jetet de yeme. Şuya amal kılıp alsın, okuy berse, okuy berse ne oladı da. Ap gel iştet, degende oşol adam aytkan eken. Yok, men al balamda ahiretke iştetem. Bu dünyaya iştetelbeymin anı depçi. Oşol molda ustaz aytat, baldarыңızda ahiretke iştetip atas. Özünü dörmenekte kıynap beresiz, el süyley beret. Sizler de ahiretke iştetip atas deyit da. Oşontan urmandуу karındaşlar, ejeler, hafizalar maşallah, sizler de ata-eneniz ne kılın? Ahiretke iştetsin. Peygamber sallam aytdı, kim Kur'an'da jatta bak amal kıla turgan bolsa, Allah Taala kıyamet gününde anın ata-enesine altından, kündün nurudan da jarık bolgan ne kılat? Nurlu taj kiygizet dedi da. Kündün nurudan dağı nurlu bolgan tajı kiygizet. Ata-enesine, ata-enesine. Peygamberimiz emes suroo berip atат. Bu biyakta Kur'an jattadı ile bala, kızı Kur'an jattadı ile Allah Taala anın ata-enesine kündün nurudan dağı nurlu tajı kiygizet. Endi bu jattagan adamdın özü biyakta kıynaldı, biyakta jattadı, iylады, soğuk öttü, uruş eşitti, kança kıyınçılıklardı körüp jattasa, үйde olturgan ata-enesine uşunday tajı kiygizilip atат. Эми бул кыйналган адамдын өзүгө кандай сыйлык берет деп ойлойсуңар дейт. Акылыбыз жетпейт экен да. Акылыбыз жетпейт.
Salıştırayın dese, bu dünyada kündün nurudan başka hiç kim nurlurak hiç nese yok eken. Ana aytıp koydu. Yemi ikinci nerseni aytkanda akıl jetpeyt, bu dünyada yok eken da alçı. Bu dünyada yok. Batpayt bu dünyada. Oşondan karandaşım, ne kılavuz? Çıdayız. Kalgan жаңадан kelgenler, jattay alıp aytkanlar, Peygamber sızama açık aytты. Kim Kur'an'da okup, kıynalıp, jattay albay, okuy albay, kıynalıp, okuy bere turgan bolsa, aga iki есе soğuk verilet dedi de. Allah Teala her kimde her kanday kılıp sınaydı. Biröge zihin berip sınaydı, biröge akıllı berip sınaydı, biröge berbey sınaydı. Biröge uşunçalık күчтүү zihin bergen жарым saattan 2 bette jattap koydu. Biröge 2 günde dahi jattay albaydı de. Allah oşentip sınaydı. Barıdığı sınavdı. Jattagan adam dağı sınalуда, jattay albaygan adam dağı sınalуда. Siz özünüz gözün çeçimin çıkarban. Mana kız menen koşa keldi de, bu luja bir ayda bir para jattap koydu. Men alıp bir parak jattay etmeyin, men okuyalab aytokşoyum kete bereyin demeyin. Ustaz aytmayınca ketpeng hiç kaçan. Ustaz oturguzup sana yen bolboyt eken, sen Kur'an jattay albaysың, sen ilimge de öt. Sen ilim de okuy albaysың, bar ergene tiyip al. Degiçe okuymun, okuy berem de. Makul bu? Özünüz gözün çeçin çıkarban. Men hem ustaz okuy albaytken ketele öreyin, artta kaldım düşünbeyim, sizleri de kıynabayın dedim da deyle başını orta örbe. Suran, dua kılın, ilan, suran, dua kılın, Allah'tan suran, beken bu deverim. Biz menen okuganda, biz Alçeveç'te okuduk, 75 bala kirdik, akırında 15 bala bütüp çıktık da. Oraşonların arasında Salih degen damıllabız var. Maşallah nokatda hazır, Allah ömrüne bereke versin. Bizde ustaz aytattılar sabak bergenden keyin. Жоқ дегенде 7 жолы қайталағылы дейді да. 7 жолы қайталаған болсаң, өлді, бүгін өте көп қайталап қойдыңдаршы. Ал бала бізменен 7 жолы қайталағандан кейін қайра 35 жолы, 40 жолы қайталайды да. Бірақ есінде қалбайды. Я Алла, ушунчалык адептүү устаздар айтат эле, медресе ушул баланын адебинин себебинен жүрүп атат дейт да. Üce bütüp atабыз medreseni, mishkat okup atабыз. Okuy albayt da kitapты açıp alıpчы. Ушунчалыk zihnipas, biroq adep ahlagı, maşallah, жүрüm turumu periştene deysin da. Bu öse 400 bir işe kirip ketet deysin da onun için. Biroq okuy albayt da kitap açıp okuy albayt. Takip kılıp berçi, nöl, yok. Azır okudu, kayra kaytalasang yok da. Ne dem, ne ben? Ontolop duruyor. Sart sen de aytı жерinde patlatırlar. Maşallah oşal adam okuğunu büttü. Bütüşü menen Allah Teala işke kabul kılıp Çitaga alıp ketip kalıştı de. Ustaz kaç? Çitaga varıp menet kılıp kanca adamdan ustaz olup geldi da. Hazır maşallah nokatта andan ötken takva, andan ötken ilimdүү, andan ötken adam yok da. Oşonduktan adep ahlakı жақсы bola turgan bolsa, anı medresede barakat üçün ustazlar alıp жүрөт. Bizdin medresenin sıfatı mına uşunday, bizde ol еврейлердики да эң баягы зени күчтүүлөрдү канат адеп аhlakı карабайт. Kitap окуп эле жактап койгон болсо, бул еврейлердин sıfatı. Müslümandардыкы maşallah adep ahlakına карайт, окугана кылат, жүрүм турумуна бардыгына карайт. Oşondan ustazlar sizlerdi karap, okuy ber деп atabı, ümitti üzbey okuy beriniz. Maşallah keçe men aldı Bişkek'te dağı bütürüçüler barken alarga sözden söz çıkıp aytıp berdim de, hazır ustazlarınızlar dağın talap kılıp atat aytıp berdim, makul men aytkanга dayarmın. Bir adam 5 yılın içinde de dünya yüzündeki alımlarga sabak berүүчү bolup kaldı. Az ile mehnetin içinde. Allame bolup ketdi da. Adamlar bardığı taң kaldı. Mana 10 yıl okudu, mana 15 yıl okudu, mana 25 yıl okudu. Biroq sençelik dengelde, ne ala bul dengelge yok. Sen 5 yılın içinde kantip bul dengelge jetip aldın degende oşal alım aytıp berdi. Bul dengelge jetiş üçün men bardık adamızatты canı januarların bardığın karap çıktım deydi. Adamızat canı januarı kurt-muskan bardığını karap çıkıp durup, anan eşektin sabırdуулугун aldım deydi. Men bul dengelge jetiş üçün eşektey sabır kıldım dedi da. Dünyada en sabır kılgan janwar bul eşek eken. Ayda görüyoruz da 2 meşe gundu жүктөйсүң, anısı as kelgense üstüge oturup alasın. Zorga ketedi da, kol toygan tayakta alıp dağını vurasın da oşonç. Özü yettim zorga basıp baraytat.
ошону дагы тезирээк бас деп урасың да. Эшек жаныбар бечара сабыр кылат экен да, майли ошо алдыдан эле бирөө чыгып калып учкачтырып албаса болду дейт экен да. Алдан бирөө чыгып, ала кетсе сен майли учкачтырып, онда учкачтырып аласың да. Я Алла, төт bundan тайтаңдап ушунчалык жакшы ниет кылат экен да эшекчи. Азыр мен качанга чейин ушинтип жүрөм, майли. Азыр барып ушу жүктөгөн унудан, будайдан бир коштоо берсе, мен бардыгын кечире берем. Кийинки кызматка да таппа таярмын дейт экен да. Үмүт кылат экен да, ушу үйгө жеткенде ушунан бирине мишек, мен бирине коштоо берип койсо майли ыраазылен депчи. Келгенден кийин ундан бир коштоо бересиңби? Баласыбы? Түшүрүп алып туруп, токумуга чейин шыпырып кое бересиң да. Ошол эшек ачуулангандыктан барып күлгө оонайт экен да. Вайдат, мен качанга чейин ушинтип жүрөм. Эне сиз балдарды тарбиялап көргөнсүз, кызсыз, балдарды карап көргөнсүз, жаш баланы ээрчитпей койсоң, жерге жатып алып ыйлайт го, жерге тепкилеп, Ол ыраазы болгондуктан, сүйүнгөндүктөн эмес экен да. Өкүнүп ушунчалык вайдат, мени апарбай койду, ээрчитпей койду дейт экен. Эшек дагы ушундай экен да. Бирок эртеси эле кайра жүктөсөң кете берет. Bunday ilimge жетишин мен ушундай эшектей сабыр кылдым. Устаз тийишет, ояктан окуй албайсың, сен эргеле тийишиң керек, түстүңдө кара жаман кетип калбайсыңбы, атаң чоң болсо да ушинтип барасыңбы дейт. Бияктан окуучулар айтат, окулат, букулат, бардыгына сабыр кылдым дейт. Анан ушундай деңгээлге жеттим. Экинчиси иттей кордук менен. Эң кор болгон жаныбар бул ит экен да. Ана күштейсің, фас дейсің, чурка барып тиштеп алса, далын урат екенсің. Тиштеп алып дейсің, мына ал деп. Фас ана күштейсің, уң шықпай қарарса, далын урат екенсің да. Иттей тойын алып, рахматын айтпайды, қапқан жүргізбейді деп. Анан таштағанын сөйік. Жеп алып сөйікті таштайсың. Ошондан қырғызда жақсы сөз бар. Bir it көріп үйрет, bir it көрбей үйрет деп. О, сізді сүйіндіріш үшін фас ана күштейсің, деп қойды, сүйініп қаласың, мен итім өрді деп. Ана, бул деңгелге, бул алламалык деңгелге жетишин, мына ушундай иттей кордук менен жеттим. Үчүнчүсү мышыктай жалынуу менен. Эң эле жалынган жаныбар бул мышык экен да. Бир тебесиң, учуп барып түшөт. Эшикке чыгарып жаап коесуң. Кичине байкабай калсаң, мышык келип алдыңга жатып алат экен да. Жана тептиң го, урдуң го, эшикке чыгарып койдуң го деген сезим жок экен да мында. Кайт балып алдыңа жатып алат да. Бул илимге жетишин үчүн устаз, мен бош эмесмин. Устаз жаап коесуң, уруксыз кирбейсиң. Устаз жаңы айтып койдум го сага. Десең устаз деп эле жүрө бересиң да каста. Анан ушундай жалыны менен анан жеттим. Төртүнчүсү каргадай зиректик менен, зен, закийун, анта закийун дейт кайраттар. Зендүүлүк менен, зиректик менен. Карга bir жерге жаңгакты апарып көмүп койгон болсо, кийинки жылы барып дагы таап алат экен, байырмачы. Бул илимге устаз бүгүн сага кайсы сабакты берди, кийинки жылы майдын 28 күнү, 26 күнү ушу сабак өттүмдө кандай сабак десе, ошону айтып бере ала турган болуң да. Ал күнү ушул сабакты өткөнбүз депчи. Анан ушул деңгээлге жетим. Бешинчиси чочкодой сугалактык менен дейт. Эң эле сугалак болгон жаныбар бул чочко экен да. Эгер тамак салбасаң, өзүнүкүн деле жеп кое берет экен, ага баары бир. Бул илимге жетишин ушунчалык сугалак болдум. Кече окуган дагым бери бүгүн да. Күндө бир эле сөздү айтса, ошону деле уга берет экен да, биринчи жолу уктум деп элечи. Кече айттым го, биринчи жолу уккандай эле болдум, кече ончо түшүнбөгөн эмес экенмин деп. Постоянно айтам го десе, ооба бүгүн башкача түшүндүм. Шунчалык сугалак экен да. Эми караң, эшектей сабырдуулук менен, иттей кордук менен, мышыктай жалынуу менен, каргадай зиректик менен, чочкодой сугалактык менен. Карасаңыз, беши өтең арам жаныбар да. Жегенге болбойт. Беши өтең арам жаныбар. Кала берсе чочко ушунчалык арам, этегиңе тийип өтүп кетсе, этегиңди кесип сал. Неге арам болуп калды да? Ушул 5 арам жаныбардын жакшы жагына алдым, анан ушул деңгээлге жеттим дейт. Я Алла. Эми урматтуу карындаштар, илимдүүлөр, сиз дагы устаза болуш үчүн, аллама болуш үчүн, хафиза болуш үчүн, машалла, бул дүйнөдө Алланын ыраазычылыгын табыш үчүн жаныңызда отурганда кандай жакшы сыфаттар бар да? Кандай жакшы сыфаттар бар. Ошолордун ар биринин жакшы сыфатын алсаңыз, албетте сиз ушул деңгээлге жетесиз.
Boptur eşektin sabırdolugун, ittin Allah'ın albayla koyun. Janыңızda oturgan kızdardın ile jakşı jagын alыңız. Söзсүз ушул деңгээлге жетесиz. Ошондон Аллах хасандар бардыгы ушул деңгээлге жеткирсин. Машалла, дагы аракет кылыңыз, мээнет кылыңыз, окуй бериңиz, өзүңүздү төмөн алыңыз. Теке бар адамга илим берилди. Анан эң окуш үчүн Имам Шафи рахматуллах бардыгыбыз билебиз, китепти ачканда бир бетине актай барак менен жаап коет эле. Азыр биз Куранды ачып алып окуй беребиз го жаппай эле. Ал ачканда бир тарабын актай барак менен жаап туруп, анан буягын окуйт эле да. Неге мынтесиң десе, эки жагы аралаш жат болуп калып атат депчи. Көзү көргөн нерсени жаттап калат эле да. Анан өзүнүн устазы Ваки рахматуллах алейхи мухаддис болгон, ошонун сабак алып жүрүп, менин жатташым, зээним бир аз эмне болуп калды, сустап калды дейт. Мурдагыдай жаттай албай калдым. Анан устазыма барып арыздандым, шикаят кылдым дейт. Муну ыр менен айтат го. Шакауту нафси ила ваки'ан суа хифси фааусан ан таркил мааси деп уланып кетет. Мен жаттай албай калганымды устазыма барып арыздасам, устазым мага насаат берди. Не деп? Күнөөнү ташта деп насаат берди. Анткени бул илим нур, бул күнөөкөргө берилбейт деп айтты деди. Кээ бир адамдар айтат, мен зээним болбой атат, не кылам десе, не дейт? Насаат берет. Асал же, күндө асал жеп тур. Майыз же, анан каттык нан же. Дагы не дейт? Көп нерсени айтып берет да. Ооба, алар деле бир себеби, эң чоң себеби, урматтуу тууган, сиз күнөөдөн сактанын болду. О майыздан бир мешак жеген менен күнөөңдөн токтолбосоң, каттык нанды кытыратып полный диетсизге кармаганың менен, башка кылганың менен урматтуу тууган, ал күнөөдөн сактанбасаң, сага эч качан илим берилбейт. Ошондон бардыгыбыз машалла жашоого эмне кылабыз, шүгүрчүлүк кылабыз, ортодо бардыгыбыз бири-бирибизди урматтайбыз. Керек болсо илим алыш үчүн сиз окуган китебиңизди урматтаң, ручкаңызды урматтаң, сыйлаңыз. Эми ушуларды сыйланып атканда шеригиңизди кандай урматтай албайсыз? Шеригиңизди кандай сыйлай албайсыз? Биз медреседе, мен медреседе окуучуларга айтам, жалпы ошондо да сиздерге. Окудуңбу, биринчи курс, экинчи курс, үчүнчү айырмасы жок. Жерде арада эч кимди дос тутуп албаң. Окуп атасызбы, биrini дагы дос тутуп албаң. Жакын подружка болойлу, экөөбүз дос болойлу, дос тутуп албаң. Дос тутуп алдыңызбы, болду, сиз окуй албайсыз. Siz uşu dosuңuzdu ыраазы кыла албай эле медресени бүтүп кетип каласыз. Экөөбүз болойлу, экөөбүз шерик болойлу, экөөбүз бирге повар болойлу, экөөбүз тамак кылайлы, экөөбүз жатайлы, экөөбүз кылайлы деп жүрүп эле эмне кыласыз? Ошону ыраазы кыла албай дүйнөдөн өтүп кетесиз. Ошол эле учурда окуп атасызбы, жамааттан бирөөсүнү душман дагы тутуп албаң. Ана шу кыз мага жакпады. Шу кыз окуса мен окубаймын. Ана ушул мага болбой атат. Şunu azı şüntem. Dost tutup aldыңбы, düşman tutup aldыңбы, boldu. Эми siz окуй албайсыз, китепте окуй албайсыз, намаз да окуй албайсыз. Düşman кылып алдыңбы, болду. Намаз окуп атам, ошондон уруша бересиң. Куран жаттап атып ошондон урушасың го. Азыр чыкса таасирде кое берем, кетсе кетем кала берейин. Эжек устазага ачык эле айтам мен. Жебиде эмне кыласың? Уруша бересиң да. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисте айткан. Не деген? Kunu ibadallahi ihvanan. Sizler Allah Teala'nın bir tuğan pendeleriyle bolgula dedi. Bardığımız bir tuğamız bolgu. Biriden biri artığımız, biriden biri kıyınımız. En tömen özümüzü tömen sanımız. Ama medresede vuruşak, o da açık ile neresi. Biz medresede cevap birbirine o jalgan ne? Bari vuruşaktılar. Uruşat degende de ol bayağı biri-birini tayak menen urup anam közünü kögörtüp kan ağzı emez. Tili menen da. Tili menen. Ne kadar özüm gibi alçı. Men canım çağırma korkun. Annesine ayta öğret bulçu. Tüssünde kana devletçi. Annesen kigen koyunamında kana tüssünde. Uruşa öğret alçı. Oşol uçurda siz en tömen özünüzü sanamız. Eşek sınısa o men eşekmin ustaza bilbeyt. Siz ustaza aytpan ne de koy boldu. Yani mesela tüssümde kalsa o da benim tüssüm şunçalık soğuk. Ben tüssüme karamayın, sen kitap Kur'an kara okuyuverçi. Страшный ben. Dep özünüzü tömen alsanız, anan ne kılasınız? Okup ketilesiz. Ol söz kaytardı, siz ızdaş kaytaram deseniz, anda okuyalmaysanız. Izdaş kaytar bana. Eşek dinse, o ben sana hizmet kılayım, itsin dese, de ölüp koyun.
Ustaz bilbeydi, sen de bilip aldın, avliya ekensin sen ha? Sen avliya ekensin. Aytpa, ben sana hizmet kılığına tayarmın. Gel, koynamızı juvup bereyim, anı kılayın, bunu kılayın. Deyiverseniz, maşallah aldığa karab ketebilirsiniz. Kimdi kanday oğur söz bilen aytkan bolsa, al sözleri özüge kaytat. Bilesiz hani. Abu Bakır radıyallahu anh'ı paygamberimizden turatıyla bir adam geldi, Abu Bakır'ı sögü başladı. Abu Bakır radıyallahu anh çıkmaya turatıyla paygamberimiz ne kıldı? Jılmayıp karadı. Jılmayıp karaganda da Abu Bakır radıyallahu anh'ın namuslanıp ketdi da. Anam vurup sökkünü var, ne kılatat? Bana külü atar. Dedi dağın Abu Bakır radıyallahu anh'ı dağı ızdaçını kaytara başladı. Özüm oşunda yanınday, mananday, sen andan diyorum dep kaytardılar. Peygamber ısılsam al yerden ketip kaldı. Abu Bakır radıyallahu anh tan kaldı. Anam bardı dağın aytdı, Allah'ın elçisi, al men uşunday jaman sözlermen aytıp sögüp atadılar. Siz meni karap jılmayıp koydunuz. Men de kağızdaş kaytarsam siz ketip kaldınız dedi da. Degende Peygamberimiz aytdı, ova al seni jaman sözlermen aytıp atkanda perişteler anın joğunu kaytarıp attı. Sen de kızdaş vere başlaganında perişteler ketip kaldı da şeytan geldi. Şeytan turgan yerde men bol boymun dedi da. Oşonduktan bu medreseni körgen adam düşünür. Medrese okumanca al düşünbeydi. Tuğuyta medresenin kızları şundaydı depçi. Bundan beter den. Sen yaxşı jagını körüp atkanın. Aktana ver ben. Ola medresede de şonday. Hareket bulatat, okuatat, oňolayyn dep atabız depçi. Biroq albatta birinchi kelganda qanday bolsa, yıl sayın özgörü boluş kerek. Bütürүүчүлөрдү adamlar körüp turup biliş kerek. Anan kız жаңы kelipdir. Manal bütürүүчү eken. Manal bolsa ortonçu kustары eken dep ayırma boluş kerek da sözsüz. Adep ahlagıdan oňolgondan. Oňol bolsa biz medresege kirgende ustazыбыз aytat ele, kelgende kichine godelek bolup kelseňer, ketgende çoň eşek bolup çykyp keteseňer depçi. Anday bolboş kerek, sözsüz oňalış kerek, günden günge aldırgan jyzyş kerek, zikir, fikir, ibadat menen birge olup, maşallah taza bola turgan bolsaňyz, oturgan jeriňizdi taza karmasaňyz, albatta Allah subhanahu wa taala sizge ilimini bergenge dayar. Allah taala bardygyzdy kelejekde oşunday alima, hafiza, qariyalardan kılsın. İlahi amin. Ya Rabbi, aytılgan sözlerge amal kılışka toluk jardam bergin, bütkül mu'min sonunda da din minnetine kabul kılgın, bütkül mu'min son katarında uşul jerde Kur'an'ı jatta bütkönlerdi жаңадан jattap atkan, ilim alış üçün Allah'ın razıçılığını talap kılıp kelgenlerini ar birisini ya Allah'ım beyişke barışlık yollarını özün jengil kılgın. Ya Allah'ım uşul okup atkanlarının üy bilelerine Allah bereke vergin. Ata-eneden ortasına tınçlık, ıntımak, mahvat, süyü bergin. Ya Allah'ım uşul okup jatkandardy hiç kaçan özünden başkaga köz karandı kılbagın. Ya Allah'ım ağrı bir özde alganında dağın imanımız menen algın, ese bilip defterimizi 10 taradan berişini Allah'ın nasip kılgın. Akır kıyamatta Peygamberinin şafaatini nasip kılıp, cennattan orun berip, oşonmen birgelikte özündün yüzündü koruştu Allah'ın nasip kılgın. Rabbana asina fid dünya hasana ve fil ahiret hasana ve qina azabennar bi rahmetike ya. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.